na vlaku što mi se ne da. Ovo moj headset trgoci. O jebote! Pičku! Šta ni snimao je? Ova dvojica si spustila kod da ne postoji sutra, ajde. Lijevo. Ja ne znam kako sam ja ovo izvukao uopće. Ne znam ja, ali da. Znači 13 prasa ovo, a? Jes. Čekaj. Jel ima tu kakvih skokova i toga? Ima jedan drop koji još nismo skočili ni vidjeli, to ću ići na blind. Može. Pratim te. Ja nisam siguran da li sam ovo ikad vozio. Mislim da nisam. Jebote, Robi. Svidio, a? I čorava kao oka zrno u bode. Jesmo desno trebali? Da. Jebi ga. Pazi. Pa fora je ova staza isto. Jel to taj drop?
Bome tjesno, da. Pazi, 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 pazi. Dobro, dobro, dobro. Proklizu je. Idemo nastavak 13. prasenca. Pazi. Kako sam ja ti kratio, govorim dovoljno na utrci, ne? Ovo je bilo zeznuto negdje po ledu, a? A jebi ga. Pazi, polako. Dobar dan. Koliko on ima glinjenih golubova, majku ti jebete, ovdje je streljana. Jel vi kužite da je sve puno naranđastoga? To su glinjeni golubovi od streljana. Pa se oni tu ubijaju malo djeca. Kakvi glineni golubovi, što priča Zoki? Evo patika neka je bila. Ovo je sad ovo dio pola. Ja niš ne znam, tako da je meni sve novo. Razmak drži Zokara. Super ovaj dio, Oh! Čekaj, koja je ovo sad staza? Koji si vozio prošli put? Kak se zove? Nepar. Nepar.
Ovo je staza na zapadu, dugo nisam vozio. Zapravo skoro pa nisam ni vozio nikad. A opet ova grana. Sad me sam po ramenu, sad nije po vratu. I onda opet desno. Cool, super. Čiš. Evo ga Robi na novoj pili, da posnimimo i to. Robi jako lijepo zarađuje od ovog školskog džeparca. Da. Buduća zvezda. Moj će se raspast do dole. Vidio sam, da. Kako ti ima ljud plešiš po zraku, Morao sam kočiti kad sam vidio Robija i evo. Da, mali je letio u... Znaš kako ga je bacilo u zrak i na nos. A ja nisam.
Pa nije loša ova staza, super je. Pazi! Što je ovo, kiker neki? Da se ne bi zezno, a? To je kiker u Draškoviću. Jebote, ja! Vrijeme sekundu ostati u zraku. Ko je ležao?